Welcome to Brašov. Postaja u Rumunjskoj nakon 11 sati putovanja s Babine Grede. Tu smo. Sljedeća postaja je Brašov. Piš pauza gotova, idemo dalje. Evo ga ljudi, nakon mukotrpnog i neprospavane noći stigli smo nakon samo 13-14 sati busom. Krenuli smo iz Babine Grede pa smo došli skroz do Romanije, do Brašova. Pa evo sad imamo malo obilazak. Do Brašnova. Došli smo, tu se proizvodi brašno. Znači došli smo tu, imamo sad crkvu da vidimo i onda ćemo vidjeti ovakve neke znamenitosti i poslije toga, to jest sutradan idemo u Bran, idemo kod Drakule. Valjda. Osmanlije bile napadale Rumunjsku i grad i ovu kulu koju vidite, to je bijela kula, jedna od 7 kula koje su bile okružene gradom i nadzirale kako ne bi Turci došli. Idu Turci! Ovo vam je takozvana crna crkva. Ili ti ga pozdravo seljački. Church nigger. Ja ne vidim ništa crno. Jedino krov, crijepovi su crno. Evo ljudi moji, ovaj čovjek se zove Honterus. To vam je bio Rus iz mjesta Honter. On je bio veliki surac. Vidite kako uperi prstom, kaže ti si kriv, ti šumr. Jel? Sad ulazimo u najužu ulicu na svijetu, ili je na svijetu, u Europi. I legenda govori, ako par uspije se držati za ruke i proći kroz ovo, bit će do kraja života skupa dok jedan od njih ne umre. Poanta je u tome da ne smiješ taći zid. Dotaknuti. I ti ne diraj zid. Ne diram jedan. Nije niko vidio. Aj, Dijana! Može se ne. Dijana, zašto si toliko debela? Jebika. Skini kila. Volim jest. Jer ako namjerno onako dodirujete te zidove, to je loše se reći zato što su ti zidovi ukleti jer je tamo u toj uličici poginulo mnogo mladića. Što Židova, što... Pa ti diraj. Što nisi prije rekla, jebe. Sad smo obišli crkvu, mislim prošli smo pokraj nje, prošli smo najužu ulicu u Europi, mada i nije nešto uska. I sada, ajmo nešto pojesti.
Oamenii dragi, lumii bună, șararararai-daradarai-ra. Hai să petreșem împreună. Trenutno se nalazimo u tradicionalnom rumunjskom restoranu i... Ha? Čuj. I sad smo nešto naručili za jest, ne znamo točno šta još. Vidit ćemo za neki 15-20 minuta. Distraiți, să iasă fumă, șararararai-daradarai-da. Hai la mă! Să stârnim colbul din drum, șararararai-ra. Hai că-am vând vreo 4 oi și mi-am luat straiți noi. Pânza nu știu cum s-o sunt, dar la joc m-am des. Prežderali smo se pošteno, najeli, popli, idemo sad nešto slatko pojest i idemo dalje lunjat po Brašovu. Până iarba mâncând-și hai da sus, padiță sus, mă, șararararai-daradarai-ra. Ia-n veschișorul l-ai pus, șararararai-ra. Prvi dan gotov, idemo na drugi dan. Ej. Cine joacă la mijloc de ei, Dumnezeu noroc la șiu, poate și cu joc și un arcuș casei de foc. Ia ca joc eu la mijloc, nu mă tem cam să iau foc. Îmi place cu cine joc, care-n cuș mă busă eu, nu mai pot să dea pe loc. Că mă ține de loc, mă, dar nu juca în jurul meu. Dan 2. Danas putujemo, idemo gledat dvorce, idemo u Bran. Kako se zove drugi dvorac? I Peleš. Idemo u ta dva dvorca, jedan je od Drakule, drugi je... Nakon jučerašnjeg mukotrpnog i dobro provedenog dana došli smo u Peleš. Idemo sad u dvorac. Tamo je živio neki njihov kralj, car, koji je 1800 i neke godine sagradio ovaj dvorac, tako da kaže ima preko 170 soba i 40 WC-ova, ali ne smijemo koristiti nijedan, tako da moramo zagađivati okoliš od njih. Evo ga ljudi najavili, snijeg pada, ne znam možete vidjeti. Snijeg svud pada, zvona zvone. Ljudi, možda sad bodemo u zatvor zašto snimamo tu, jer ne smijemo snimati. Čim uđemo unutra, kamera se gasi. Došli smo u Bran, došli smo da vidimo kuću od takozvanog Vlade Tepeša ili ti ga Drakule. Vlado Tepeš je bio dobar čovjek, pošten čovjek. Volio je, pa nekad je volio i jest ljude, ali poznat po što i na šćapu je nabio. Prije 500 godina, ljudi moji, ovo vam je bilo sve puno leševa i ljudi nabijeni na kolčeve.
A danas ništa. Ovo tu vam je ulaz za Vladin Bat Cave. Dan 3 počinje. Evo ga, uzeli smo sad nešto pojest, ja i brat, i idemo sad doručkovat, poslije toga se penjemo gore kod znaka Brašov, nadam se ako nagovorimo žene, i poslije toga idemo u crkvu. Party music. Manere. Manere. Manele. In Croatia they are cajke. And you know people say, oh, you like manele. But everybody dancing. Ali prije toga idemo na kafu. To jest oni idu na kafu, ja idem popiti nešto drugo. Jer ja ne pijem kafu. Stav u govno. Ha! Stav u govno. Stav u rumunjsko govno. Govno stalo u govno. Stani. Evo ljudi, ipak smo odlučili da ne idemo tamo gore, vidite tamo iza mene, zato što žičara ne radi, a nikom se ne da oda do tam. Jene babe. Već idemo tamo gore. Da, djela malo, ja mislim lijevo. Idemo tamo gore. Čekaj, ne idemo gore onda. Ne idemo. Znači idemo negdje tamo. To je to. The Rise of Cobra. Znači odlučili smo da idemo u Citadel. Citadel, to ti je centar kao Citadela. To ti... Krepala ko svinja kad joj lupiš sjekerom po glavi. Hvala. Nemaš na čemu. Evo ga ljudi, došli smo do Citadele. Citadela ili ti ga centar bivše Jugoslavije. Kako smo mi rekli. Tu je živio, Tito je tu i živio. Ovdje, tu mu je bila kuća. Pogled na beautiful Brašov, look. Vidite, ovdje vam je civilizirani ili ti ga turistički kraj, a tamo vam je industrija. Industrija, brat. Brat Rumunj. Viktor Trojicki. Kazarenko. Ovo je po meni do sad najbolji dio Brašova koji sam vidio. I eto, ako ste u Brašovu, slobodno dođete do Citadela. Iako je zatvoren, ne možete ući unutra, ali pogled je dobar. Inače, išli bi tamo gore, ali žičara ne radi ponedjeljkom. Zašto ne radi ponedjeljkom, to vam ne mogu objasniti. Evo je, sad smo vidjeli Citadelu, vidjeli smo bijelu crkvu, idemo sad ući u crnu crkvu, pošto prvi dan nismo stigli. I poslije toga idemo nešto pojest ponovo
u shopping za put i onda lagano krećemo nazad za Požegu. To je za Hrvatsku. You hear him? General Custer. Odmah smo dobili rumunjske čvarke. Malo su velike. I eto ga ljudi, čekamo bus, pičimo nazad za Srbiju prvo pa za Hrvatsku, ne vidiš se. Pozdrav od cijele ekipe. Marš, nemoj mi, to ću blenda. Aj ponovo. Evo ponovo. Tomi, aj bog. Marš. Ajde bog, brašo. Bye bye. It was very nice. Evo. Seksej!